Azırkı учурда bizde Araptaşıp kettik biz degen bir neme. Bu janağı tengirçi tuğandardın bir sözü. Bu tengirçi dinde emes болгону bir atım çıkpasa jer örttü dep şuntip kebir bizdin aksakaldar ошо koşulup ele kırgızça makallık kaptardı özüne hadis kılıp anan kırgızça bir түшүнүктөрдү өздөрүнүн аят кылып эле басып жүрүшөт. Бул дин эмес, бул болбогон bir мындай bir кандай деп айтсам bir мындай bir мындай айтканга деле озу барбай турган нерсе. Yani uşular aytat Araptaşıp kettik dep. Oşol wagtda Orusdaşıp kettiğini aytkысы kelbeyt. Kızdardı mini olup ketkendegisi, je ol çaçı kırkılıp ketkendegisi, ana momintip köçөгө чыгып калгандагысы, анан тырылып сайдап жүргөнүбүз, же болбосом мында үстөлгө отуруп калганыбызга эме кылышпайт. Анан кийин эле ыймандуу болуш керек, жоолук салынып жүрүш керек деселе Арабташып кеттик. Арабташкан жери жок, бул дин бул. Биз мусулмандашып атабыз. Биз жакшы жака ооп атабыз. Misal üçün Kurmancan'da hiç kim ayıpet Araptaşıp ketti dep. Kiygen elençegi, kiygen jelegi, жүргөн aytkan sözü, sayasatı bulardın bardığı oşol İslam dini menen Kırgız mentalitetinin, Kırgız madaniyatının aykalışkandın tuğ çokus dep men biler elem. Kurmancan çınıgımız. İlgeriden Kırgız kaçan töşökte jatıp ölçeli. Kırgız oğlu üçün nayzanın uçunda. Kılıçlı mizinde ölgönden artığı ne var ele? Men kay jerde жүрбөйм. Жүрөгүм дайым ушул тоолордун арасында. Sarvazlarımda kapçıgayda Zayıbı özde arasında koyup durma. Kurmancan çınıgı musulman. Kurmancan'ın жүрүш turuşu, çınıgı şariatın жүрүш turuşu. Kurmancan enebizin giygeni, çınıgı İslam'dın giyimi. Oşol vaqt hiç kim Kurmancan'da Kırgız emes dep aytkan oğuzu barbayt. Aytkan bolsa bul oğuzuna karagan tolsun. Sebep degende Kurmancan Kırgız'ın birimdiğin, Kırgız'ın jerin saktap kalgınga salım koşkan ulu enelerimizin biri. Bu meselede biz Araptaşıp kettik degen söz emes tuptura. Je Pakistandaşıp kettik degen söz emes, balkim Allah'ın tuğra dinine girip hakikatka köbürök basıp kaldık degen söz. Kimdegi mına uşunday Araptaşıp kettik. Bulardın bardığı uluttardı ajıratуу degen söz. Anan karasaňız oşol tengirçiler Kırgız'ın özünü uruğa bölüp sarılar, özünçe kuşçular, özünçe munduzlar, özünçe olup şunda çoğulap misal üçün men munduzmun, oşol aslanmakka bizde munduzlar çoğulup bir aksakaloz baş bolup özleri şuntip Sadağa keteyinler mintip uru-uruğa bölüngen jok toora emes nerse. Uru-uru, ulut-ulut bul bar nerse. Bunu bilүүbüz zarыл nerse. Bирок ошол нерсе менен бирибиз бөлгөнүбүз таптакыр туура эмес нерсе. Эгерде улуу-уруу кылып, улут-улут кылып бөлүп аткан болсо, ошол бөлүп аткандардын ичин токтоткула, ага кошулбагыла, ага осуят айткыла. Биз жөн гана тааныш үчүн гана уруу-уруу улут-улут болобуз. Болбосо биз баардыгыбыз бирдейбиз. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Албетте силердин Кудай астындагы урматтуурааңар силердин такыбараагыңар деп айтат. Аллах Таала баардыгыбызды туура жолдон ажыратпасын. Атасы сакал кое элек, баласы сакал коюп жүрөт. Андан көрө илим менен алектенсе болбойбу? Мектепте да жакшы окуган эмес ошол балдар дейт. Эми атасы сакал кое элек десе, балдары кое десе, өзү атасы сакалды алат деген сөз каяктан келип чыккан? Дегеле Кыргызда сакал алуу деген сөз жок болгон. Сиздин айтып аткан сөзүңүз мына орус келгенден кийин болгон сөз. Bizde oşol sakalı çıkkandan başlap sakaldı koyuşkandagı oşol 30'ga çıkan jigitlerimiz çoğun salavatlı görünüşkön. Anan sakal alуу деген söz, atası sakalı ölüp ketken bolsa kempirlere okşop, egi janagı arчыган жумурткадай болуп, анан баласы качан сакал коюш керек болот. Экинчиден, мектепте жакшы окуган эмес дейт. Ошол силер тарбия бербеген жакшы окуган эмес. Мына эми силер бербеген тарбияны ошол давачылар берген үчүн сакал коюптур. Ошол сакалга маани берген адам башкага дагы маани берген деген сөз болот. Иншалла жакшы болот бардыгы. Сакал койгону менен илимдин кандай тиешеси бар? Сакал ордунда тура берсин, илимди ала берсин. Сакалы эми илимди тосуп коюп, мектепти
çağırıp koy başka bir nerse kılıp atabı. Jok андай emес. Sakal paygambarыбыз sünnötü. Sakal erkek adamga bergen Allah Taala oşonduktan işenbesеңер филармонияга баргыла. Тегеренип 2 сыйра, 3 сыйра карасаңар дагы бүт бары сакалчан бар. Курманжан энебизден башканын баарынын сакалы бар. Демек сакал касылган токтотуш керек урматтуу бир тууганым. Сакалда башканы көрбөй калдыңызбы? Өзүңүз намаз окуп атасызбы, орозо тутуп атасызбы, зекет берип атасызбы деш керек. Атасына мурда сакал койбойт деген сөздү каяктан чыгардыңар? Манаста бар экен, Семетейде бар экен, Сейтекте бар экен, же болбосо Маркы Курманбекте бар экен, Кыз Сайкалда бар экен, каякта бар экен? Бул каяктан чыккан сөз? Ошентип эле оозуңар чөйүп сүйлөй берсеңер эле киргизип кое бересиңер кыргыз салтына деп. Көп адамдар кыргыздын салтында андай, кыргыздын салтында мындай. Ой, сен кыргыздын салтында бар деп сүйлөй турган сен кимсин? Костюмшин кийген, шымы аптяшка болуп тыгылып турат, мүчөсүнүн баары көрүнүп турат, кыргыздын салтында мындай дейт. Качан кыргыздын кемпири Манасчы Байжакып же болбосо жанкы Чубак менен Сыргак Манастагы ошондой спортивка шин кийип алып туруп, белтөйтүп көрүнгөн жерин куруттай кылып көрсөтүп басып жүрчү эле. Дегел андай болгон эмес. Ишенбесең Суу Самырга барып, жанагы таш көтөргөн Кожомкулдун ыштанын көрсөң, ошол Давачынын ыштанынан эч кандай айырмасы жок. Сынаганы чеги болуш керек. Качан ушундай костюмчун кийип, галстук кыйты бууну өлчөлөп тагып алып басып жүрчү кыргыздар. Бирнеке болсо эле бизде мындай эмес деп тууганым, сен тарыхчы болбосоң, айтпагың Кусейин Карасаев айтса бир жөн, же Абдылжан Акматалиев айтса бир жөн, же дагы бирөө айтса бир жөн, же Тынчтепек Чөрөтеген айтса бир жөн, же мисалы үчүн башка бирөө айтса бир жөн. Анан сен экөөбүзгө ким койду кыргыздын тарыхын сүйлөгөнгө? Этиет болуш керек тууганым. Мына мен молдомун, молдочулугумду сүйлөп атам олтуруп. Kızı joluksansa kızın joluğun al, men sen razımı. Kızın soyuq olup ketsin razı olursunmu? Emne olup geçiş gerek. Erten soyuq ol, ap gelip çöldeyip, egiz töröpete tuğup bir şunda bakkandı razı olursun bu sen. Sana degem ne gerek özü? Balan sakal koysa jakpasa. Ada çaşın üstü erge tiyip ketsin balan. Erge tiyip ketsin. Sakal koyuğun bulsa. Gebirle özü namaz okuvayt. Özü iştekeni bilbeyt. Bala men sana ne yazımın? Çokunla narazı olursun. Niye narazısın özün sen? Özün namaz okuvasan, betini jappasan, tarat alvasan. Anan keyin balama narazımın dep. Sen ötpet narazılığın. Bir balana üretip koygan joksun. Arak içkende başkanı bilbeysin anan keyin men narazımın sakal koysan, namaz okusan narazımın dep. Kudayga şükür et suyunbeysin mi kayra? Balam adam bolup kaldı. Men adam kıl alvadım elem, men terbiye beri alvadım elem. Geçki arak içip görüngün sasıp jürdüm elem. Mına balam adam bolup kaldı da öyleysin mi kayra? Kızlar joluk salınsa men karşımın. Aytıp koyunuz. Atası karşı olsa, apası karşı olsa 100 milyon jolu karşı ol. Al Allah'tın buyruğu. Allah'tın buyruğu menen adamdın buyruğu karama karşı gelgende Allah'tın buyruğu kılat. Senin yaratkan Kuday talam özü. Oşentip Allah'tın buyruğuna karşı oluversen öldürüp koysun oşentip öyle. Ona öyle öldürüp koyar. Medresenin cavam dep korkutkan milisalar başından kan ağıp alıp ölüp koyat bardığı. Ölüp kalva etiyat bolgonun. Bul alamdın barın jaratkan, asman jeri jaratkan, meni sen jaratkan, bul Allah subhanahu wa ta'ala özü. Andine karşı çıgam dep ölüp kalgagının. Oşonu şıldın kılam degende ölüp kalgandары bolgon. Bul dinge asılbaş gerek. Ha din yok başka nerseni süyle, medisinanı süyle, futboldu süyle. Emi din gelip kaldı o sileri tattakıl ele. Adamlarga düşünbeysin taң kalasın. Sakal koysa karşı olot, joluk salsa karşı olot.